Sometimes nede uragia atiriri, maybe if I sang the style of Mugithi, maybe I could be a bigger artist than the others, or I could be a bigger artist than I am today. Yes. But gauga atiriri, dig regret because Wakikuyu hawangekuwa na Kikuyu urban music. True. That's one of my biggest fights with my thoughts. Yes. Na hindi ya guikara ona ndanathie handu tauni guthondekerwo computer gerwa atiriri, mutumia akwa niendete nyimbo ciaku muno, no ni twaragia nake twauga no ugerie Mugithi. Riu macio makome mafans makwa makiona atiriri, the way we see him, yes, hafai kukua hivi, hafai kukua bigger than this. Ngorite ndi mundu ina display. Okay. Konago ndetwo ni soso ni mukurire wakwa ndi mundu uko na self control, na ndi juko hando maundu macio ma social media to ni menyaga siwezi penda kila mtu, no the to ni andu akwa na ni mafans makwa, so kuna distance yangu na wao. Okay. So ni uria njikaga most of the time tagiandika rwimbo, I usually put myself in that space. Like kaundu kau niko happen right now. Niguo nyandike rwimbo ruu. Kitambo nilikuwa napenda pombe, but last year baada ya migambi, so it was my favorite drink all the way through. For now, thaici nĩ mai. Itanaingira kambi ndandĩkĩtwo wĩra wa moko wa kwendia maguta maya ma petrol harĩa Othaya town. Na nĩ nyendetie kĩrabu mĩeri igana ũna kamũira njuke kambi. Okay. Ndanatuĩka soja. Ndanatuĩka mgonja kifo. Mother's Day nĩ ndirikanagia like ndakorire itarĩ mathĩ. Na ngirerwo ni shushu. So those are two beautiful women that I respect in my life. Yeko ikindia siragia tena ngoka kwirira, nekaitha fugero rasione ndakoniwo, ngatirwo kanyanya mburotine wego thienyaga, murumbere netone ndaigwira arafu, nakanwa gaku kainio sokageria nginya ndwakuru, barumire Kevin kwera kerera. Otore we otangere angi metare na nyeni, otore muthigari aturagia ndiceceni, niguo na maruru maitaga garuheni, na mwana mwiki wega ngwire ugagerwo ngemi, na mwana mwiki wega ngwire ugagerwo ngemi, ino ke mundu gutonga ni tocio muracirie, nayo ngirie ndiraga ya ruto ng'ori, na wena turaga endelea we mugeni, ende waikaranga weno cio kagĩa na njegeni, ende waikaranga weno cio kagĩa na njegeni. Tondone wagĩtwo itwangĩtuĩke mũthuri wanyu, ũmenye gĩũka mũtu ũrĩa ũkaga na nyeni, geraga bithi nĩwe ũrĩgũraga uniform, nagũra gĩtanda nayo kagũra ngondoro. Wow, thank you Katempa. Asante. Guess what? Haha nyuma na kĩndũ ngwandĩkĩte. Okay. Ngugaga tũtanatigana tũkĩrĩkia interview no? Ndiũ kana Stano nĩ akuona. Ngugĩte my very special request. Nguga ũthakĩre ng'ori. Thank you. Nĩ ta wathoma meciria. We are in the spirit. Thank you so much Katempa. Mbere ya twambĩtie interview tu mũthenya wa ũmũthĩ. Okay. If there's a musician I love so much, nĩ njũĩ andũ matiendaga kwĩra ũguo face to face, but if there's someone I love so much, mũndũ thikagĩrĩria maita maingĩ, it is you Katempa. And many times nĩ thia TikTok yaku na ngona nyĩmbo ciaku, I get updated such that I was telling my camera person all the things I've seen okoretwo kĩarĩrĩria of late, and I must say I'm very humbled gũkorwo ndĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ just to host you, na ona ndikwenda ngũrie ciũria nyingĩ, he handũ ndĩcigĩte ũgũkorwo ũgĩtũcokeria, no mbere ndaya mwĩroreri wa kĩrathi gĩa Karo Kĩnyugo Mwaura, karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ.
I'm very honored today gukorwo thiini wa studio cia Tempire Records guku gwa Katempa. Ni mundu inaga nyimbo nyingi muno. Kaingi riria we mugurarie ngoro ni uthikagirio karigo ka Katempa meciria-ini makwa. So I just want to listen to him tumumenya makiria. Hihi wanona interview yake kundu kungi kana hihi ndukiri waigua rugano ruru ni tukumuhoya ndakanoge gukorwo agicokera maundu maria hihi akoragwo akiuga thiini wa interview riria arorio ciuria. But I am very humble to be here today. Ni tuikare hau tukorwo tugithikiriria mamwe ma maundu maria agukorwo agitwira thiini wa tabarira ino. So karibu tena. Thank you so much. Katempa. Thank you. Ni he hindi ndaunira ukiuga umite kuria mwena wa Nyeri. Ni kundu gwithagwo Nyeri mwena wa Othaya. Ndo kuria Mucarage akina Stano. Kia Ndumba. Kuo mucie. Uciaritwo mwana wa kaigana? The second born. Yeah. Oh, we second born. Oh, nice. Gwenda gukorwo we first born. Gutindike kuri ciuria cia first borns. Anyway, so I'm happy to be here. Na ni ndona kaingi ukoragwo guku studio. You're so welcome. Ni ngoragwo guku Tempire. Okay. Ni producer guku. Oh, when the producer. Wira wa producer thiini wa industry ya music ni uriku? Wira wa producer ni guthondeka nyimbo. Ku make sure ni cia mix wega na cia ko mastering. Ku guide muini kuringana na uria agire gutwara nyimbo na ku distribute na ku release na branding maundu maingi tukorwo tunyitiriire industry na moko mothe. Great, and congratulations. Gukorwo uformate studio, it's not a small thing. Ni undu munene gukorwo kinyukiti kinya riu tondu kaingi ukoraga mundu ari o hari ari hakuina no ndari arahota guthi kinya riu ringi mbere. Ni riu Katempa ri no ri nera rwimbo rungiri haha ndina ciuria ciaku ndio kwenda ndiciturure haha kana ukwenda kuoya kimwe uria cibangite good sawa just however they are randomly iyo kiria kiriuka mbere aina shida sawa nie ni ngũthoma kiria ndaruta ndandika na githunguro no sawa sawa kiuria kiroria atiriri I see women appreciate your looks and refine to you as their crush. How do you deal with this? No scandals about you so far. Good. Ni nyonaga kaingi andu maki appreciate your talent, your looks, and also some ogithia comment ni jona ni wonaga maundu macio. Ni horo wa mucio. Yes, how do you deal with that being a young man and also no urathi na mbere na wini uyo? How do you deal with it na tutito igwa scandal ekonainie na Katempa? Okay, etagwo no juge atiriri kuringana na murerere wakwa ni ngorite ndi mundu ina discipline. Onogo ndetwo ni cucu ni mukurire wakwa ndi mundu ukorwo na self control na ni njuku hando maundu macio ma social media to ni menyaga siwezi penda kila mtu no the to ni andu akwa na ni mafans makwa so kuna distance yangu na wao. So do entertainaga maundu maingi mundu ni akwira Katempa ntucemania hana mundu ni auka inbox ndatwara ngi uguo ndimwe aniambia ananipenda nimwambie sawa na kupenda pia na hiyo story imalizikia. Thank you. So that's how you keep your boundaries. That's how I keep my boundaries. Digukuhomia muno na hau wagweta ureretwo ndi shushu because I believe hari ona kiuria gikonainie na undu ucio. Hari ndukada kuongerera? Nguga ngoda kuongerera atiriri. Na me urandiri na mafans na mafans kaingi tari mundu agiuka ginya inbox yaku ri ala drive the emotions kuringana na uria kuiguaga nyimbo ine na hena uria we arakuona kuringana na uria athikagiria nyimbo agagwiciria so ufai kumput off unafaa muentertain kidogo alafu make sure ametoka kwa hiyo inbox akiwa ameridhika. And so you make sure nothing goes on after hapo. No kwaraniria, never ignoring them, making sure they're just comfortable talking to you. Wow, kudos. Thank you. Haya, rehe gike tuthie hari kiu kingi. When did you start your music career? Wambiriirie kuina ri? Haya, my music journey so haha riu no nginya ukorwo ri specific ujurie kana urajuria hindi ndambie ku record kana hindi ndambie kumenya ndina kiheo. Hindi ria wambiriirie kumenya wina kiheo nigetha riu utwire kiheo day class 8 ni mwaka wa 2005
but riu kumenya riu no hote ginya kwandika ndamenye ndi form 2 hindo nio ndambirie kwandika nyimbo ciakwa na rwimbo rwakwa rwa mbere nda recordire hindi yo ngirekondwo ni kanda itagwo Nixon Mega Records akoragwo kuria mwena wa Nyeri tene ina karwimbo ka gospel getagwo Tazama ka gospel no ineta gospel kaina gwatia Tazama tazama aliye juu tazama tazama ni yeye tu kido takirika lyrics wega ndirwa tene muno no wakurehire ku record rwimbo hindi yo tawari o murutwo ndarehirwo ni aruto wenzangu ati magicangana hindi yo de gia kanja ri nathomagira gia kanja boys ndainaga muno siu so makio ukijana akasapotiwa kuna veje anaweza pia sisi anaweza tupeleka mbele tusikia Gege Kanja Boys kuna jamaa aliendanga kahit so magicangana tukiona shilingi 1,500 hizo ndio ndatwaire Nixon na ngibwati na kindu ki akanirecord na gitikira wow aturaga ko Nixon thaisi ni producer munene no uhurite nyimbo nyingi muno cia okorwo igwa nyimbo cia reggae cia Karaiko ona okorwo ndithakire Karaiko nani okorwo no iguite nyimbo cia reggae karimbo karia gathiande joy ne woy thakitwo ni Nixon ari producer kwa day high school great kuma ha wacokire ugithii ku nigetha ukinye rugendo rwa umuthi uyu ritwa inene Katempa ni maundu maingi tukie tondu we are talking about 10 years because 2016 ndio ndakinyirie miaka 10 in the industry so ni maundu maingi muno ndagereire kugeria ku build kindu gitagwo Kikuyu urban music tondu if you know well nyimbo ciakwa itihana nyimbo ici ingi cia Mugi niguo agiko ni ufuatiriire wega so imekuwa jani twanarutwo nginya stage andu marigitwo uyu mundu nikiaraina ithi twenda kuigua one man no anyita sure no na ni njukire na ciakwa hari wone urban makari wai we turehera mundu wa Mugi we tondu ciaku ni urban imekuwa jani tumefight na sai watu wame accept I think I like the urban you like the style ni njega muno na ni unique ni kwa unique gwiciria ona hau niho tuthiete tondu ona muthikiroko hai mundu ahurira njira atiriri he mundu akwa ndenda urekondi nyimbo ona ko aina Mugithi ndenda tucenjie tondu ni ndirona industry hari irathie ri njira Mugithi ni gukorwo ikiehehererwo ni andu kidogo because andu ni marenda ku feel different taste ya music na ndio by the way urona ginya cover ni irathi gwikanyita because ni irahurwo ci modern muno ukirore cia thakitwo hau gatene niguo na atiriri Katempa ginyagia ha tukinyite ri ako ni wiga record ciaku ri uinite nyimbo ta cigana haria ndatigeire gitara cia 70 pesi ndigikwa cikinyite cigana tondu nyoka ngireire ona thaici woka ndaguthakira ithatu no wathakira ithatu nice ndigimenya haria ikinyete no riu twathire kuo guthaigana tuthiangite yes muini ri tari we mwenye wina nyimbo icio ciothe ri ni uri rwimbo favorite ni uri rwimbo endete muno ningona favorite cithiaga uguo roro rwatuika favorite ru rukeherio ni ru ukagia na rungi no hari rwimbo nyendete muno rwimbo rwa Mathagu because ni rwimbo rwari inspired kuma murata wakwa na uria ndahotire ate kuya idea yake ndimi put in the script na rutwike rwimbo rungi hit nginya umuthi uyu ni makaga muno ndimenyaga uria Ngai anjaririe ngihota ku deliver kia nderirwo kiingira rwimbo-ini na akwirite atia uguo rwimbo rugaga exactly for the sake of mundu utaruthikiriirie ri tatwire akwirite atia rwimbo rwa Mathagu rukorwo kiaririria riri mundu magianaga na mutumia wake ni undu wa mutumia ucio ti submissive ndaiguaga ni mundu wa njohi-ini yani kurura utuko maundu ta macio so now you put it into music that idea kumekira karatathi-ini ucoke umekire rwimbo-ini
we it's a task. Nalo hit bado nalo hit. Yes. Si wasanii wengi wanawezana na hiyo. Niguo. Haya, kiheo giki giaku Katempa tutanathie hari kiuria kingiri njikarite wikarire ndiraigua composition ya nyimbo ciaku ri. Sometimes I just wonder, where do you get the tune, where do you get the words? Ciugo iria tari uri ni ko mundu ngigutariria atiri Katempa ndatigwo ni muthuri ucio ndiraiguire ruo, but kwi mundu ungikwira atiriri, now you how you explain it. Okay. Anyitire ngoro yakwa akimituanga akimina, you get two different agere heartbreak na rauga we ni adurire muno, but for you you would put it like atuagire ngoro yo akimeka atia akimitiga. Yes, how do you come up na maundu macio? And then again also kumenya gikuyu kiu ukoragwo we deep uguo ni deep ni kiega juga yakwa kire iguru giko gikiega sawa. So ni uria njikaga most of the time takiandika rwimbo I usually put myself in that space, like kaundu kau niko happen right now niguo nyandike rwimbo ru. No nginya ndicirie maundu macio na mbica ndimione maundu macio niko happen hindi yo. So expression ĩrĩa ngũruta kuma maundu maria riu mara happen hindi yo ndireciria uguo ni ciugo icio nicio nyandikaga. Okay. Muini uria akoragwo ngurie ri akina nyimbo ciake ri in his real life uguo niguo, like the way you sing with a lot of love in your real life, is that how muini akoragwo hana guokanita maundu-ini make to the person he loves? Ni akoragwo ari that kind of romantic guy? Au ndigikararia kana njuge ni tofauti. No njuge atiriri music ikoragwo ikiaririria horo wa character ya muini ucio uraina. Tau mundu inaga nyimbo akirumanaga nona in real life uguo noguo athia akirumanaga. So me in real life aramuga ndi muhoreri na noguo ngoragwo actually. So mundu muhoreri ndangikoo no thu na mundu. That is true. So maybe I don't know. Andu aya nyendete no mangikinjira no mangitariria no tucaranirie nao kiuria kingi. Thank you for that. Thank you gutucokeria. Okay. Sasa tuangalie ingine. Is there a musician you love to listen to his or her songs? Mundu ũrĩa nyendete gũthikĩrĩria nyĩmbo ciake mũno ri sasa ni nani huyo? Kwa mundu uiguaga ndenda kuigua nyĩmbo ciake no konde ingi no umwe ungicagura. Okay. Reke tuone wambugithi kana wa githungu kana wothe uri okiraga tu kona no nyende. Mimi ni producer, so I have to listen to a lot of music. Yeah, sure. Ni ndo wago kona varieties. So awe riu riria we Katempa uria we Kagonda mimi sina that specific person mwenye naweza msikiza back to back, but nie nethika iria rwimbo rwega rwimbo rwega ona ndi gucokerithio na maita 10 muthenya umwe. It doesn't matter who, it doesn't matter ona ndienda kumenya ni style ule I can listen. Yeah, good. Sina that favorite, lakini mtu kama anaimba vizuri namsikiza. Yeah, wow, great. We mugi ndona cagura umwe na tondu we producer and you relate with all of them. No nie ni ndirona Karaiko haria studio and I have wondered why he's so special. Karaiko is one of our special artists Empire, because they produce it miaka mingi muno. Okay. But he's one of the first person mwenye ali believe tunaweza deliver his work. Wow. Yeah. So he's one of the biggest artists mwenye tushawahi work now. Tumework na Tony Young, tumework na Washuka. Wow. Kuna project to work na Banema. Okay. Nagiaje. Wow. But he was the first. Wow. Kikuyu. The project yakomokire. Wiboro ni Nefe. Wow. Makelera. Oh. That one. Wow. Yes. Nice. Good for him. Na ni wega kunyitanagirira. Andu ni makuranagia na njira nene muno. Ona hena project ingi turuteire wira no ndiumite. I hope nego kiuma wega. Okay. Wow. Congrats. Thie na mbere oguo. Yes. Okay. Thank you. Hakiria kingi. To the next. To the next. Tuigue. Do you have any personal struggles, anything you feel like working on?
Oh, personal struggles. Do you have any personal struggle? O mundu ni arika. Kiu ni kiuria kiega because gutiri mundu tari bara na meciria make. Niguo. He kaundu karia wiguaga kaundu kana ingiekona kana ingiekire ona ingiekire wega. For me sometimes nende uragia atiriri maybe if I sang the style of Mugithi, maybe I could be a bigger artist than the others, or I could be a bigger artist than I am today. Yes. But gauga atiriri dinge regret because Wakikuyu hawangekuwa na Kikuyu urban music. True. That's one of my biggest fights with my thoughts. Yes. Na hindi ya guikara ona ndanathie handu tauni guthondekerwo computer gerwo atiriri mutumia akwa niendete nyimbo ciaku muno no ni twaragia nake twauga no ugerie Mugithi. Riu macio makome mafans makwa makiona atiriri the way we see him, yes, hafai kukua hivi, hafai kukua bigger than this. But mimi I must keep fighting because this is what I believe in. So you're not going the Mugithi way? No, I usually write Mugithi songs, but I will never play them Mugithi style. Tau rwimbo ru ndakwera rwa Mathagu na ru twaina rwa Ngoringori. Icio ni style cia Mugithi. But if you listen to the music, you not feel Mugithi. You feel me. Okay. Na nyuma na kiuria kiu hau no ugugicokera ringi. To hau ni ngukuria kiuria kingi into the next. Okay. What food or drink does Katempa like? Yes. Oh. That's on a light note, yes. Niki Katempa ndete muno. No na kamucere. Kamucere ga pilau. Kau ni tuguthiururuka 365. Niko wendete muno. Na bunge. Ana gwakwa kungituika ni ngurio. Hai mangi uria mwaka mugiva. Niguo. Na niki utendete in terms of food? In terms of food, githeri. Githeri nikio nderetwo nakio. Sometimes nejigua ndagia mito. Gikarugo, but mimi na githeri no. Ando mwaga akifatia kwendio hardware. Bebe ngoni ya ngima. So I think I have had enough. Endo mugikora na shushu. Okay. So na utheithirio mutu wa ngima. Kwa sababu wagia ngima ya githii. Yo pana. Umuthi ndungewenda. Acha. No ngima naturally ngima is sawa. But githeri ni kindehagira iguru. Plus bado okay. You know. Nendo kemoga matikenda ni uria twakorire nakio. Thank you. Dona twira drink. Oh, drinks. Ni tumenye. Drinks kitambo nilikuwa napenda pombe. But last year baada ya Migathe. So it was my favorite drink all the way through. For now, that's in my. How did you manage? On a very serious note, Katempa. Ne bara. Good. Like you see, need the mode a strong resolve. Haria ndakinya ati kuga no nyine Kikuyu urban na ngikara hau the same way. Nikasema sitaki pombe. Nikasema hivyo. Nikakuwa hivyo. Wahotire atia? Many young people. Nimejaribu kabisa. Tondu it's a fight. Tau umenya riu ndi mundu otuko kuina. Yes. No rai no kurire utaenda upate mwenye kilaba na kuambia siwezi kulipa kama hujapiga shot. Riu wekaga atia? Siwezi kulipa kama hujapiga shot. Namwambia nitapiga shot ya maji. It's been how many months? Kutoka last year September. What? Wow. That's almost an year. Tunaelekea. God is good. Na riu nduluzete arata no arata ingi mundu angeinagira kuria riri hau uguo muikaire thi ndiria muikara thi ri you know sometimes ngetha utige ni avoidaga guthie kuri andu mari. So how has that changed your life? Ni uthiaga andu magakwira we Katempa tigori muri tu ni urenda kunyua hata unaekewa riu ndimera leta mimi nainukia nikishasikia hiyo harufu natosheka. Wow. Ugo niguo hotaga gukopa. And muturire waku uwiguite ate kuma hindi yo September until now? I think kuacha pombe ni ndigira mundu atige tondu o mundu ni ekainda gake ga gutiga. Exactly. But me kulingana na mimi kutoka niache kuna that freedom inakujanga like you have an upright thinking. Higo ciothe ndiria ndanyuaga decision yothe ndamikaga
ndamimikaga kuringana haria nguthi kunyua yes nderaga mundu witå Stano tukinye na haha kienda he karabu njui tungithie ugu twitie umwe tukiriaga you see ndina batara irio yes no kiria kirandwara hau ngari no kinya itwarane niguo nyue nona oh my like tariu ona ndauga ati ndi muharu mundu andunya mbeca ngauga ati nona ucio riu ni muzinga mugima nona like every decision I'm making in terms of joy kulingana how much alcohol oh sure so kuna hiyo freedom yenye mimi nikiamka sifikiriange venye nitaenda kwa club ama niende kuzurura na marafiki wa kukunywa wow so everything I am thinking right now it's so progressive yeah wow nice asante keep up Katempa niguete kiugo gucoketia okay what other talent do you have that is non-musical non-musical ni kuga kutoka studio kindu gitari wini-ini ni kiu kingi taranda yaku ingi ukoragwo nayo kana ko ti taranda kothi ingi ukoragwo nayo ndikire mwarimu we mwarimu ndi mwarimu tuhega story kau ndi mwarimu wa literature na githungu ni uthomithitie ni thomithitie cukuru etagwo Good Samaritan kule mwena wa Kirinyaga okay ndathomithirie 1 year mwena ucio na nitucemanagia na arutwo kuria mitandao makaja ni aje teacher wananita Mr. Nderito so wetagwo Mr. Nderito thaisi ni andu anene imagine 10 years ago recia mundu ndathomithitie 10 years ago wengine ni Manasseh wengine wako kwa kazi zao okay miaka 10 I was a teacher 10 years ago wakoreta wathomera right now nime concentrate na muziki kabisa okay wathomire kothi ya warimu ku Katempa ndari Kenyatta University okay ni kothi ya mbere wekire after kurikia form 4 after kurikia form 4 guti undu ngindekire tiga guthomithia okay ona gutuika itanaingira kambe ndandikitwo wira wa moko wa kwendia maguta maya ma petro haria uthaya town na ni nyendetie kirabu mieri igana ona kama iria njuke kambe okay ndanatuika soja tuko mgoja kifo thenya kana watuko no gwethambia so I've done all that yeah ni wendaga ka kwiririria no ndeciitire skills skills for sure ni wendete kana kwiririria guthie na mbere no rutani maybe at some point in life kana uhoro ucio no wawigire kind of you ni thomithagia ginya thaa ici no thomithagia maundu ma music tungenda guthoma anything about music production no guthomithie okay hata niko na channel inaendeleanga huko YouTube okay Katempa tutariria hau makiria nigetha mundu ungienda guthomithio ri no age gukinyire ta tutariria okay music production it's just as I'm saying it yes ni go produce nyimbo yes na niko thietikaga like 3 months okay at most but ona no gwire ginya the first 1 month utakuwa unajua okay kiria kiendagwo ni riri mundu uraruta akonyo ena concept ya music okay to ningi ndingiuka guthomithia music yenyewe music nayo ni broad so nyenda mundu wina concept ta guthaka keyboard guthaka guitar ni ara understand music we mwenyewe ni musical ona no akorwo ginya na kiheo gya kuina somehow ni undu wa gutrain ginya andu aria arageria ku record okay so ni tuthomithagia music production okay ona nyuma na mutu umuthi mwakora ndokaga umuthi agoka o mandire okay nice taruri ni ndirona indo ta guitar piano na indo ingi guku ona cio ni utuaga andu guthoma gucihuthira hena shukuru to incorporateaga nayo etagwo Melovit bado ni ya kijana wakwa wa guku ona kende muruteirie guku nice but sa tukaset mwena wa nanja etagwo Melovit Music School ni hindi rakama thinene hete muno no ni mukumigwa mugithianga na mbere itongoragio ni kada etagwo King Jage King Jage nake niwe uthakagira guitar on stage so you know agikocio ni arathakira umenya ni mundu understandaga music nema yes ote muonete mukiuga online ti andu ingi amugithi mangihota guthaka nyimbo ciakwa so waigua King Jage ni athakagira ukamenya mundu ucio sawa so ona guthomithia ri sawa ona okay haya ngwiciria maybe some of the things I needed to ask Shimo haha
reke tu ngurio nako kiuria kiu gigukorwo hau. Okay. Ni ndironete ukiaria horo ucio wa no ungihota guthaka nyimbo ciaku uguo wauga na guitar, was it guitar or guitar, keyboard, back to back na keyboard uguo, na ndirona andu kadhaa matuma o magicithaka. So what was that about Katempa, na hihi ni gap iriku iyo iriho? Kaundu kau ndirakaririe tondu last week ndikane last week actually last week weekend launch ya Gakenia naweza mutaja tu tondu ni undu happenite riu ri ndakinyite tene ngiuga wakirwo so kaenda hivyo sound ikaharibika. Haya kuma hau ngithii launch riu iyo ingi ya mundu ucio ngi nita kuweta ngithii launch ngithii event ya mundu ngi na guku Githurai 44. So muini ucio ni murata wakwa na ari murata wakwa anyonete kundu kirabu-ini uguo akiuga Katempa ndukambe kuinuka ni ngukuhe nyimbo ici igire. So that means ni kuga ati riu ngimuhitukira ni ndingikorwo nguite bandi yakwa tondu ndithiaga ndimakuite so nguthakirwo no nguthakirwo ni aria me kiwanja sawa. So hindi ria yakinyira ihinda ria kuina ngikina nyimbo cia andu aria angi ngiina riu gikinya ni ciakwa wakinya ni ciakwa guthi kuhutia uguo mundu wa keyboard akiremwo ndarahutia nginya keyboard akirugama uguo because doi rwimbo rwakwa doi kuruthaka. These are popular songs. These are popular songs. Ici ni nyimbo magire kwiruta niguo so hena gap thini wa industry ito andu aria mathaka nyimbo cia mugithi matireruta nyimbo iria ingi niguo matireruta nyimbo iria ingi ndito gukira nyimbo cia mugithi. So ukona atiriri tuli limited mundu wothe utakuina mugithi ndangihota guthakirwo niguo ndu ni wainire muthenya ucio no hapo mafansi mako makiugireirie ngukia kuina niki no twainire na mundu wa Ndarama ndu ndahuragirwo Ndarama ngaina so no ndingihota guthakirwo niguo. Haya the other thing andu makauga atiriri ati ni njaire kurani guthaka ni angikodi na passion ya guthaka guitar ndiagire gwi force ni wira wakwa ni wa kuina thakirwo niguo. Mbona muna ni force niende nikacheze tena nicheze kama nyinyi watu wa mugithi unaona na ndio na talent ya guthaka mutiga force thake guitar gikundi ndi guthaka guitar itakiwe na ndio na talent ya guthaka so andu aria mahetwo wira ucio wa guthaka inyamu icio ni merute guthaka magatuthakagira niguo ni I agree na niguo tuhote ku incorporate tari kuri andu megayukanitie makauga ati ithu tutina tutithia irabu-ini kuina mugithi matirenda kuina irabu-ini tondu ni maretira guthakirwo ni andu acio mugithi because they don't trust them no mamathakire no anyita nacio ni andu aria theu mari urban-ini few thini ni musically ri ndereirwo mugithi-ini niguo so ni guti hindi ndirihota kwigayukania ni thie mwena ucio wacio matarenda kuingira ni no ngia ndiringira kugo tondu ni ngureire kugo mugithi-ini na aini acio mugithi nio manderete no riu 10 years later nobody can play my music that's so ndio kuna hena ciuria nyingi muno nyingi ne ndironire nginya wauga mundu no ecirie ni itarakihota kuina tondu uguthie uthakirwo uru mundu uria wi haria kinyua ni mureu ndangimenya ni kikiuru nawe agwiciria we ni utoi kuina na doi the challenge handu hangitiwe ajui music ni nini anajua ku listen we oi guthikiria rwimbo ruria rurathie wega doi kana kwi nyimbo njuru kana kwi muini muru oi ucio uraina uru ucio ni utaraina ucio ni utaraina wega ucio urahurirwo uru ni utaraina wega niguo so that's the challenge na tumewa challenge sana na nimuonete ni uhoro wa tondu andu aria marathaka u ni uraigwa badu guoko ku ni kwiringiria reringiriria niguo so solution ni merute guthaka solution ni riri mundu othe stakeholders a nyimbo cia Gikuyu mundu othe uthakaga on stage mundu othe uikaraga nyumba etereire weekend ikinye tondu muini fulani ni akamwita akamuthakire stage wiki ena thiku ithano cia gwika research niguo agathake Friday Saturday na Sunday ena thiku ithano cia gwitha nyimbo ciothe cia mundu othe wita uina nyimbo cia Gikuyu plus tena tugithira onchire haria hena bana waire kurora atiriri ni idea riku maraina hau wirute nyimbo ciao ciothe
niguo mundu muini fulani agioka hau ndurituika disappointed kana uconokage ati ni wari muno guthaka rwimbo fulani. Yes. That's the best advice I can give. Thank you so much for that. Okay. Rine tuthie hari kiu kingi. Okay. Tutigarĩtie rĩu ta tenya. Ngenda twarie no twarie. Most of your songs relate to all seasons of love, heartbreaks and blooming love. This composition from personal experience. Yes, give the Mwira ri nduraria Katemba atiriri nyimbo ciake nyingi ni indiraga na maundu ataguo ngugite mahindi wendo wi mwega na bado ni mandira na heartbreak ndonire mundu akwirite ati oina karira Rĩu maundu maya makoragwo mokanitie na your personal experience kana no compose rwimbo. For example, Mario Maheni Kawira. So kiuria giki no ndigicorikie na njira ino ndiko na experiences ciakwa theri onoko cieho they are there na guti mundu tari onawe na ciaku hindi nacio na angiko wewe na ciaku nikio kiratuma nyimbo iria nie ndeina na experiences ciakwa nikio kiratuma we uigue ikirelate muno nawe because love haikuangi secluded at one place. Tuseme kuna love inakaa hivi na kuna love love ni love. Na maundu maria ukuhitukira it's most likely ni magucenjia hanini kuringana na personality no character development no iria. So nikio onaga indo iria nyinaga kaingire ni irarelate na andu no uri wa heartbreak but riu heartbreak yakwa nino ya Kawira it's not a long story no story utairia muiguaga cia andu aria angi uria mwendana na mundu na mugatigana nake no horo cio gatuika ni uhoro ucio so Kawira is Kawira tugitigana rwimbo rukiuma yes no ahonire but umere experiences icio nicio ibuildete the whole niche of Katempa. Nice. Okay. Tondu tariu ungithikeria nyimbo ciakwa actually kuma 2018 nyimbo ciakwa ni icenjagia kidogo nginya experiences igacenjia because I have grown up. I've grown up nikio ndahota kuina rwimbo rwa mathagu ngahota kuina rwimbo rwa ngoringori. True. Ici ngigina na thutha I was still campus ndari mundu wathomaga so relationship ciakwa ciarĩ o nini so ngithikĩrĩria nyĩmbo ciakwa kũringana na ũrĩa progressete noguo ũkũigua nginya ciugo ni cia mundu mature somehow. Niguo. Yes. Great. Thank you for the response. Asante. Tuthie harĩ kau kangĩ. Okay. Karauga atia. Is Katempa a husband, father? Best thing about being these two. Joki ka ndigacokia. Tucokeria na watwira ri. Let's start with the first one. Okay. Is Katempa a husband? Is he married? So, kiuria giki ndikiavoidaga muno. Niki. Kiuria giki ndikiavoidaga muno because nyimbo ciakwa ciendetwo ni andu anini na andu acio anini ni airitu. So ni ndikiavoidaga muno because of my fan base. Yes. Ni nyenda haikare hari anonymous. Maikare mariga ka mundu ni ari andu kana ndari. Tondu kwende ndapostaga maundu makwa muno. Afu one of my friends etagwo Lazo ndio ni 2017 akihurira thimu akinjira atiriri Katempa your music yendetwo ni andu different muno na the moment wambia kumonia maundu macio you lose your fan base niguo anjirire akinjira kuma umuthi actually he was one of my biggest fan ali mundu rume actually akinjira kutoka leo hatutaki maneno yako personal. Yes. We just want your music. Yes. Oh my. Aliniambia hivyo. So kiuria kiu ni ngucokeria ona twarikia. No rinjira. No ndikira. Wa koja utie kurekererio tukurara hana ciuria tuthake piano. Tukiuga turekie ni ngukwira. Ni ukundariria. Hau ndirona ni mwana tada kunekwo. Actually endo ndendete kuyandika biu like
nilikuwa na everything I was doing nilikuwa naweka kwa social media hata kama na date nani namweka hapo. So until someone called me akaniambia sisi tunataka tu muziki. No ruinge kuria tu oh yes kana no is Katempa married yes or no digo kuria makiria wao oh to yes no nego behind the camera ni ukonjera lazima nikwambie. Okay, that's still okay. I respect your stand na digo kuhinyiriria makiria kahinyiriria muno tondu hena gitumi hena gitumi. Okay, sawa to the next kihingure na riu gutie kiuria kingi gwitikiria kio Mother's Day was celebrated just recently. Was it significant for you? Yes, netureka go celebrate Mother's Day. Okay. How was it for you when you were celebrating it, or what memory does it bring for you? Okay, Mother's Day ne ndirikanagia like ndakorire itari mathe na ngirerwo ni shushu. So those are two beautiful women that I respect in my life. Na ndunyendete muno. I lost my grandmother 2015 nikiwa third year. Okay. So Mother's Day kule ndo aria moe how to lose a mother, to lose your second mother inakuanga painful. It's so painful. So Mother's Day inakuanga hivyo kwangu. Okay. Jitikiria hanini njikare hari kiuria giki kidogo tondu na kuma haria kiambiriria dina kuria maundu maingi makonaini na gukura gwaku. Hihi Katempa kono uri kana wajira we niwe second born. Your mama akuire wuigana atia? Ndari munini ona ndigwicia ndamuwe. Waiganaga atia? Maybe okero your months or years. I think I was in diigirite thukuru. So nilikuwa mdogo. Because taiwo na ingigeria ku recreate the memories kana mbica icio ri zinakuanga flashes. So that's how I was small. Zinakuwa flashes zingine haziko clear. Okay. Gukora na shushu kwa hanaga atia ni onako yes ndungirikana experience ayo mama. Beautiful. I think my grandmother she was the perfect replacement. Because she took care of me mpaka nikafika kampo together na brother yako. Okay. Na ndiwe she was the perfect replacement. Okay. Ndiwe wakurihagira nginya feed na maundu mothe wabataraga everything kinya nguo kuria cukuru ona guka kunyona gia kanja na niwe wokaga. Yes. Kai akurihagira ki ni shushu ria mariega alikuwa ananiletea nduma. Shushu yangu alikuwa mzee at that time. By the day high school gwiciria ali in the 70s. Na alikuwa na struggle kabisa mpaka nakuja. Nedirikanaga sometime back hindi atureheire na nduma na kafese ni kale okire nako atiare gatheru wega but mimi I didn't care. Nona guka kuu gwake it meant everything. It was everything. Yes. Wow. God bless Shushu wherever she is. Na thina mbere kuhuruka ni atigite wambiriria kuina. Ni atigite ndambiria kuina. Undu aitekite ndaingira campus ni ndambire ngitiga pio. So hindio ndi campus ona ndeciragia ni ndathire na mbere na nyimbo. Tondu na rwimbo rwa kawira ndokire kuruina 2016 ngithi kurikia already akuite. Yes. So I think music no ya replace I think riu ndacokire gucokera music ehana tare a kind of ndageria gu cope na that career. That loss. Yeah. Okay. Jeratirire nejui sorry I cannot dictate your life but just a question. Okay. Hihi ni uri waina karwimbo gwi Shushu? Maybe compositions ni nyingi no uri wainira Shushu karwimbo or anything? Herwimbo nyinite rwa my brother. Okay. Kife witu morio ni ngwenda muno na ndimugwetete hau thiini. Okay. So andu aria moe nyimbo ciakwa deeply. Yes. Ni macemanitie na rwimbo rwitagwo my brother. It's a nice. It's a real story actually. Ugithi uthikirie my brother ni rwimbo rwakwa
gutiri kindu nyongereire ka ngaruta. It's just about my life. Your mom agucera gwitire u ndinakuria marito maku kamiri haria kiambiriria to ngubangite gukuriria hau. Haya rimwe ni njira andu uria njitagwo makaga kumbe unaitwa hivyo. Njitagwo Benson Nderito wa Kaguda. And that is why you are Mr. Nderito. That's why I was Mr. Nderito. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Ndikwenda gukuria makiria about muturire ucio. Okay, sawa. That question is one of emotional questions. I know. Haya, Kikuyu urban music has been your style. Why? Do you feel like changing? About struggling with my thoughts na ngeciria rimwe kwa andu manjiraga ngerie kuina mugithi, but that's the norm. Ndingihota gucoka mwena wa mugithi because I have already introduced people to my different style. Okay. Yes, ni nyandika nyimbo cia mugithi, but no nginya ciume na style area nie ndirenda. Okay. Yeah. Thank you. Answered. Rukio nikio kia muthia. Anga twikia muico. Oh, good. Twakinya muico. Success in your music career, challenges in music career. Urenda jarie horo wa success in my music. Yes. Challenge gwicire ni twahutia those ninis, but if there are some more no tuire and then now the successes. Digwiciria I've succeeded. Tondu success yakwa success yakwa ndiriria ngatiga andu ma embrace Kikuyu urban music uria kwagiriire. But so far no juge we have done something. We have done something in the music because ni hinde negugite hinde ndaingiraga thiini wa urban arena uti mundu ngehotire ku perform stage nyimbo style cia mugithi, and right now andu aria divergent ni marahotha kuingira na makaina. Okay. Nigukite event ciretwa ngemi na kina na mataha. Those events I think they were born because of Kikuyu urban music. Tondu no ndirikane ground rwimbo rwa Kawira ni rwatumire andu ingi matigwo na ciuria nyingi muno. Tondu andu amokite launch yakwa ya Kawira mwaka wa 2017 gucia no matestify horoi. My album launch ya Kawira, it was more of like ngemi. Wanejiraga andu atiriri mahota gutinda guku mugithiuruka mukiugaga, but I am the founder. Mimi ndio nili initiate. Onako da initiate mimi bila kujua. Siku ajua nini nafanya. Ndekire maundu macio itakumenya na ndari naive hindi ndari mwanake munini. Sikuwa na mtu wa kunishika mkono. Utiari na andu mangianyitiriire music yakwa mamitware haria yagiriire tiga mafans no mumathia makerorera nyimbo. No gutiye mundu wokire kiuga atiri hande na milioni imwe tuthondeke kaundu gaka tuone andu kana omeke. Iyo support niyo sikuwa nayo. Lakini in terms of ideas, in terms of creating na gukorwo ati ni ndirahota kuingira guku mugithi-ini ngatiga ndathogothania maundu macio mothe ndekire na Ngai na ndeithirie. So that's for me that's success. It is nado anini anake ani aya young ari onyitete guoko. I believe there are many. Tocio watwira ucio wina thukuru ya music. Stano here. Hena King Jage kina Stano hapa nimewarekodia. Hena kada itago Juge kwanza ni ala trend muno guko thiku ici. He's a good artist, akona voice fit sana. Na yeye sasa hata ndio ame take over Kikuyu urban, mimi nimemwachia. Mimi yule arenge korire. No ndikire ona mayo. Nyimbo no kuruta ona maingira ugo ndamwira atiri. Mwako ndenda kuruta nyimbo nyingi. Because right now, mimi right now sifanyi ngoma hit. Ona ndieka nyimbo icio inywe muthikirie. Ndeina nyimbo icio na ndugite TikTok-ine. Nyimbo iria nguina kuma haha ndiraina ni undu wa andu aria me haha thaici. Ndaina nyimbo icio ni undu wa generation iria iguka. Because watu wameacha kutoa nyimbo. Andu maraina covers. Ciana iria igoka nacio igeka cover cia andu aria mekite cover. True. Ucio ni mutugo muru muno. Leke ciana iria igoka igakora nyimbo iria ithu twainite kaba omekage cover. Ngoria tarire Katempa, thank you ni undu wa kugweta horo wa cover. I know your songs are Kikuyu urban. No, when you hutagio ni maundu macio mandu gwika cover cia nyimbo ciaku, and you have a problem with that? Me, I don't have a problem.
of course nyimbo ciakwa nĩ nditũ ti andũ aingĩ mangĩhotana nacio ni ndigiragia niona ona ni andũ aingĩ mũno manahũrĩra nataka cover kufanya cover ya Mathagu kama you go ahead because najua hataweza hatafanya ngoma ni mzito yeye ni mtu wa Mugithi hajazoea kuimba Kikuyu urban music so neheanaga na uti mundu uri wa ona ungika haiwezi kuwa better than mine si wengi wanawezanga napeananga wewe enda ufanye it can never be better than mine Dionete like tuge Dionete labda kutokee mtu afanye tusikie okay ago hena mundu mũru biũ ungeotha kuina si kungira ni sawa sina issue fanya cover okay nige umenyaga we legend andu mambie kuina nyimbo ciaku niguo of course kuri andu mekite ta kairitu getagwo acukanĩinĩte rwĩmbo rwakwa rwa Bloko hena mũirĩtu ũngĩ wetagwo atĩa ainĩte rwĩmbo rwakwa rwa Ngoro Ndikuĩte no ũrĩa arũinire ndaiguire ekĩra Mugithi mũingĩ kiuga okay ni sawa siwezi ndingetinda ngĩmũtengeria tondu etiko inaraina igwa hit mimi sina shida ni a hit na ona a hit na rwĩmbo rwakwa rũmũteithie ni sawa aikoni rũtikundeithia rwe rũmũteithie that's okay si iko sawa wow that's awesome thank you ha challenges riu ni tukureketie ka hari any extra ugenda kwa yale thioro wa challenges challenges cia Mugithi cia nyimbo ici cito cia nie ndikatempa iria hotokeire challenge ya mbere niguo ngugite uhoro wa gutuika accepted in the music industry it has been a fight and the one that we are yet to win not aro a few challenge yo ĩngĩ nĩyo ĩngĩ ya kuinaga stage andũ a Mugithi makaremwo nĩ gũgũthakĩra the other challenge nĩ atĩ hĩndĩ ndakamaga gũtiarĩ na Kikuyu urban music tau mundu angĩetirio mix ya Kikuyu urban music wonaga nyimbo theri cia Katempa sai hata they don't refer me as Kikuyu urban artist sai mimi niko side ya Mugithi sasa kuna wasanii wa urban sai akina Kobole kuna Wanjine kuna kadageta kwa Mistarifu kina Jude Mbaire hena kaitu getagwo Nyangemi na Ajongesho na Gege ni kaige njiragwo the urban Mugithi na kakiuga ni sawa ore mukamita as far as we are on the same page no problem we are still fighting yes okay we are still fighting for Kikuyu music Oria Sophia Nzau aratutwarire rurai umenye Sophia Nzau ahana tani ngeingira urban music riu ari kuria waike tunafaa tumfuate that is true okay thank you Katempa tumunyitirire okay juria kingi kuri rimwe wonaga maybe someone is joining industry no ita media okakajuria karo wiro ni urihaga ni wira ingi kaige kate ingi giritania naguo ivo for you as we end up the interview where no advice mundu kuingira wira-ini wa uini tondu ni wira Reke njuge atiriri ni urihaga ni as in that's what people ask to aciari mauga we ndukuina gwakwa no matiuĩ ni undu mwega muno ni uri ingi advice mundu upcoming no ndimerie music is a horse race ore ugacinda so gukuringana na hinya waku na your talent siwezi sema music inalipa ama hailipi music inalipa mwenye anajua kutafuta pesa ndani ya music tondu tutikuga thaa ici ti mahinda maria ma CD ati ntukwendia CD actually tene no matuku macio ma tene andu aria makorire CD mundu arutaga rwimbo muthi ona rutiko hit ugekira CD ngari pro box ugithiruruka uguo ugicoka ina ngiri igana sai muziki lazima wewe ukue personally wewe ukue wewe ni mtu unaweza make your pesa kulingana na ritwa riaku nilo rikurehagira pesa so kama una join music industry ukue ready to give your all na rwimbo ni rwitiiro tienda gutukanio nakio ndakwera nie
kama mimi niko Tempire na mimi ni mwanamuziki sasa siwezi somesha ndingehota guthomithia because rwimbo ni rwithiirwo tiendaga gutukania the moment wauga ati ndikago kamuira nyimbo hit ndo hindi ukahit music inataka ukae hapo full time kama ni pesa inataka umwage pesa yote inahitaji investment so ni ura ingiuga music ni rehaga mundu uria wena ikero ile ciagirire so ukijenga jina vizuri utapata pesa. Okay. Katempa we mwitikia we muthii wa kanitha like you tugioka hari maundu ma kanitha naki ni ndairwo kanitha-ini ndairwo kanitha-ini wa ACK ndoka Nairobi ngicenjia ngiingira PCA guthi no kuitathiaga kanitha ndithiaga no ona haha ndi mwakora ndarikia kuhoya iyo no ria ndakuona ikarite no njitikie ni ukuhoyaga mwakora ndarikia kuhoya so ni ndi mundu mwitikia ni njui Ngai uria uri kuria matu-ini ni aroraga andu ake niguo no kanitha nduthiaga I'm a believer ni njitikitie Ngai fiu there is a super power yes no kanitha ko thiini wakwa okay we ngoro fiu you are not for where two or three gather na ni hitukagira ngakora kiengei-ini ikia kiugo hau ngauga kiu ni kiiganu mwaka uyu gigagutwara mwaka mugima Katempa witu riu kwi hobby ukoragwo nayo wendete like my hobbies nachezanga pool sometimes basi nenda kuambia hobby ingi no yo tikwamba kumiuga thaici okay mimi ni mchezangi wa pool kitambo sikuwa nacheza because most of the time nilikuwa kwa ulevi lakini saa hii niko na maisha ni kucheza pool wonderful matuko-ini maguka Katempa yo na hatuhinge in 5 years ama 10 years long term ama short term long term ndari na long term 5 years ago okay na 5 years ago long term yako yari kumake Tempire Records eko iri one of the best studios in East and Central Africa right now usio ni uhoro wa because nimerecord wasanii kutoka nimerecord msanii wa Jamaica nice niguthakira okay nimerecord msanii kutoka Sudan na si mmoja watatu nimerecord wasanii wawili kutoka Uganda nimerekodi wasanii wa 4 kutoka USA so I think I'm heading there ama already tushafika saa hii nikikwambia Tempire Records ina record wasanii all over Kenya niko na wasanii wa Jaluo niko na wasanii wa Coast niko na wasanii wa Nyanza niko na Nyanza ndio kwa Jaluo niko na Wakamba niko na Wakikuyu wengi sana nice like Tempire Records is not a Kikuyu studio yes like onoko ni demo I usually sell my studio all over Africa all over the world. Wow. Yes. Congratulations. So that was my dream like 5 years ago. I think tuaneka interview na Stano na gaugo. So I believe whatever you're asking me yes go set next yes. I think it will happen. It will. It will. So in 10 years in 10 years I want Katempa. Naona Katempa mwenyewe Katempa will be one of the biggest artists in Kikuyu music. Niko kinyanira. 10 years nakwambia. Hata kama nitakuwa mzae. Mtaona. Amen. Tirago twirathira maundu mothe mega. Ni na already weko. Actually my mindset is there. Yes. Riu kire ndirabatara riu no mwiri ukinye kuo reality yes yes I agree wow hari nditana kuria ungienda kuga thina wa interview no he kaundu ngoretwo ngi advocate muno ngucoka kiuri-ini giaku kia uini kana ni urihaga nimekuwa niki advocate na actually nimekuwa nikiuliza kama swali music ito ya Gikuyu ri kana music in general guko Kenya na Africa ni ndari uhoro wa CD na uria andu mendagia nyimbo back then hakinyire handu nyimbo citu ikiaga value no njugire uguo ikiaga value tukiambia kuheanaga nyimbo citu for free okay like music no na nyimbo icio ndaguthakira haha already ci YouTube ni ndiciikirite
And I have not made anything. Sijatengeneza pesa yoyote. From and I have a lot of music there. Yes. Na si mimi peke yangu. Niko na wasanii wengi sana hapa wenye na produce. Ugu waigua ni ngiaria actually ni kaingire ujugaga ni ngiaria ndikoragwo ngiaria tare ni ndiraria. Go give voice. Yes. Go give voice. Yes. You're a mouthpiece. I work now because I'm working with a lot of artists. So hakinyire hatu gituika nyimbo citu ntureheanaga for free. Like da produce music. Yes. That artist will never see a coin until they make it. Music like wakuwe super famous. Ndio wata make pesa. And yet back in the day umagira na CD ugicoka wina ciringi ciaku 1,000 kana 2. Yeah, true. Like you have eaten from your music. Yes. No wale kumana na music yaku. Back then music you used to pay. Back then music was a career. Thaici we mwana waku ndungimwira ingire thiini wa music. Tondu ni hinya muno. Ona ukurigwa thaici music ihana ta extra curriculum. Like lazima ufanye kitu kingine. Ukifanya music. Unaona? So droria kiuria giki ngakiuria atiriri. Gwakinyira tugituika music itu ntuheanaga free. So nimekuwa niki call upon mundu wothe uthomete IT na ICT. Matutethiririe gwaka application. Na application ni ino tukuta nyimbo citu ciothe kana ona cikara YouTube no nyimbo iria tukurekereria thutha ucio cingira application iyi nginya bara ici cia cover na wasanii acio no guthira ingithira tondu riri ni tukwandikanira nawe ni nguina rwimbo rwaku cover twekira hari application iri menyaga ciakwa ni ciganona na ciaku ni ciganona. So tuthondekerwo application ya kwendia nyimbo citu turi a Gikuyu kana turi a Kenya. Okay. Kugikona andu ta acio this is a business opportunity. Ona no maguthondeka mbeca. Mimi sina nidi na ugi ucio kode na guo already ringe na application ndirendia thaici. So there's a business opportunity. Mundu wothe ungihota guthondeka kindu ta kiu. Kana mundu wothe ukoragwo thirikari-ini ni agire anyite reciria riri rehote guteithia idea itu niguo ona tutinda tukiuga ati muini fulani ni arathire anyitwo ni depression acoka gicagi ino niyo pay bill tumuhothere iyo kazi music used to pay. Yeah, true. Mono. Atufai kusikia stories kama hizo. Tunafaa kusikia msanii fulani amejenga mansion US. Hata si hapa amejenga mansion US na kona biashara kubwa sana huko because music in Kenya is paying. Yeah, true. Sai music ya Kenya ilipi. Hailipi na ni kwa sababu tunapeana music yetu for free. Okay. So hiyo ndio hiyo ni initiative yangu nimekuwa nikipiga. Naomba sana kama kuna watu wako kwa gava andu arĩa mareka campaign thaici ni magiro mero atere muini muigite ha na kaingi ona ni nyumu gitagwo muthie muka drive agenda tuka drive agenda cia a politician lakini there is no politician will drive our agenda. So nitwahoya muno mundu wothe witaga muini anyita kaundu gaka na akanyite na hinya muno. True. Ati ni twafatara maundu maitu na ithu marorwa. Mimi si politician. You're just advocating for yourself and other musicians. Yes. Wow. When we go ho hena kawira wewe waigua horo wa apio ako Ngai ni akuhete ugi ucio you can go ahead and do it. Katempa ithu ni twakena muno nkwaraniria nawe na ndakena muno gucerera even meeting you one on one. Yes, ndakena muno. So ukutwinira ruriko tutana hinga no ngethie na mbere kwihariria njire mwiroreri kwa heri ni njitagwo Karo Kinyugo Mwaura. Ino ni Tempire Records ni kutuma muthenya wa umuthi na kirathi gikoragwo kirugamirwo ni Faraja Settlers. Eke tuigue rwa mwisho nyuma na request no jinira rwaku mande komoiga ngeke mwenda take mwenda vio ya mairio naendelea kwegekeno tugeko ikindia siragia tene ngoka kwirira nekaitha furero racione ndakoniwo ngatirwo kanyanga mburotine weguthie njaga mwirumbire netone ndaigwira arabu nakanua gaku kaingi ucokagiria nginya andu akuru barumire ngethi ni kwera kirira ati korwo ndagia na mathagu ote kumbuka gituraga
ndiaga na ndinoge gĩtũmi wanogirie wajia mĩtugo arata koma njĩra gĩate ona ndĩinyua. Katempa huye ng'ori mara ya mwisho. Ng'ori Otorĩa metangĩrĩa ng'imetare na nyeni Otorĩa mũthigari atũragia nĩ ceceni Ĩguangwa na maruru maitaga rũeni Na mwana mwĩki wega ngwĩra ugagĩrwo ngemi Na mwana mwĩki wega ngwĩra ugagĩrwo ngemi Ake mũndũ gũtongane toyo mũracĩrie Nayo ngiri ĩthiraga yarutwo ng'ori Naguo wendo tũraga hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũgeni Ĩndĩ waikaranga wendo ũcio Ĩndĩ waikaranga wendo ũcio ng'agĩa na njegeni. Kitu kama hiyo. Thank you so much. Asante. Karibu sana guku kwa Faraja Settlers kuria tugaga your property our priority. Niĩ njĩtagwo Karo Kinyugo Mwaura na guku ithuĩ tũkoragwo tũrĩ njorua a kwendia mĩgũnda ĩrĩ na waragania toguo ũrona ĩno nĩ title deed iratathi rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩa bata mũno harĩ wendia wa mĩgũnda. Wa kerĩ ithuĩ tũkoragwo na favorable payment plans iria tũkoragwo tũgĩciria ũhoro waku we ũrenda kũigithia na ithuĩ. Ihinda-inĩ rĩrĩ reke nyambe ngwĩtĩre site visit iria tũkoragwo nacio every Saturday rĩrĩa tũrenda gũkuonia mĩgũnda ĩrĩa tũrĩ nayo. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ na mĩgũnda mĩthaka mũno kũrĩa mwena wa Girigiri ya 50 by 100 na kũu nĩ kũndũ kũrĩmĩtwo na njĩra nene mũno o nginyagia andũ magaka mĩciĩ na makambia gũikara kuo. Na ihinda-inĩ rĩrĩ twendetie matĩna maingĩ mũno na no tũrathiĩ na mbere na gwĩciria ũhoro waku. Rĩu rĩ kaingĩ rĩ tugaga atĩrĩrĩ thogora nĩ kuona na kũhutia na tũgagĩkwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ twendaga ũgũre mĩgũnda na ithuĩ tondũ nĩ wamba wamĩona wekĩra wĩira atĩ ĩho na nĩkĩo site visit arĩ kĩndũ gĩa bata. Ndenda gwĩtĩra site visit ya Gilgil nyambĩrĩria na gũkwĩra atĩ tũcemanagia wabici-inĩ cia Faraja Settlers thaa 1 ya rũcinĩ. Wabici cia Faraja Settlers irĩ haha mwena wa bypass Kamakis na twĩ building ĩrĩa ĩna Naivas, tũmĩtaga Naivas building, woka hau second floor niho tũkoragwo. Koguo iga mathaa wega thaa 1 ũke hau nĩgetha twambĩrĩrie rũgendo tũrĩ o hamwe. Angĩkorwo hihi ũkĩrĩ njĩra-inĩ ya kuma Kamakis kwerekera Girigiri ithuĩ tũgũthiĩ tũgĩkuoyaga njĩra-inĩ nĩgetha tũthiĩ rũgendo rũu tũrĩ o hamwe o nginyagia tũgĩkuonagia matũra marĩa marigicĩirie Girigiri. Ũbatiĩ kũmenya ũndũ wa bata nĩ atĩ gũkũ tũtirĩhagia oro nakĩ. Site visit ĩno nĩ ya tũhũ ũgũka tũkuoe haha na tũgũcokia o harĩa tũkuoire tũtinde oro wega wone mĩgũnda ĩyo. Nĩngũkũhutĩirie atĩrĩrĩ atĩ mĩgũnda ĩyo nĩ ya 50 by 100. Ta imagine tũrendia na thogora wake only 280,000 Kenya shillings. Na makĩria moguo rĩ ũte na mbeca icio barigici tũrakwĩra ndũkamake wakĩmaka nĩkĩ. Nĩ njũĩ ũiguaga mĩgũnda atĩ ũrerwo ũgũre na mĩeri 3 kana ũgũre hau mĩeri 6. Ithuĩ tũgakorwo tũrĩ a mwanya mũno tondũ tũrakwĩra atĩrĩrĩ tũrakũhe up to 24 months. Ĩyo nĩ mĩaka 2 na tũngĩkorwo tũgaĩte mbeca icio oro wega nĩ ũkuona atĩ nĩ gacunjĩ kanini mũno ũrĩrĩhaga at the end of every month. Koguo rĩ karibu sana tũthiĩ tuone rũciũ rwitũ kũrĩa mwena wa Girigiri, nyitanĩra na ithuĩ na ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ na njĩra ya thimũ nĩgetha ũtwĩre atĩ nĩ ũgokania na ithuĩ, namba citũ cia thimũ nĩ 0705 52 52 52. Faraja Settlers, your property our priority.